FKGGP sengkmi mentakasngi hat majai ka arpau tarik nailar araja arpau lai kalalet ban shim nuksa ya ka PHE na kaleng kishnong ki badan hakanong ba shillong ban phates la kilong ne bandi kaseng hapo kajingalam uba Dundee Cliff Council ubade u president nadu men step kalalet ban shim nuksa ya ki umbam umdi ki badan hanong ba shillong mat kalalet bu ha pasture ban phates uba Dundee Cliff Council habe kran ber kinong tho khubor ulong nak banta kabit kabyang jong ki pajba nong shong shnong kade ka kamram jong ka seng ban tip laki kilong ne bandi ule thu baya ka kai phot en sayo hadin khatsan sngi social long gitu ni, walaupun begila pun sini beseng gak penting sofa sih penting yang beri pun sini di dari supply long dia, long di atatin, bah kalau fit memang fit itu berkendi, dia harus lah kata bah ini nak lekas seng lah syong bah staff komiti gitu ni, ini orang bah nampak kabit kebiang tu bah macam macam dia kata kamram jadi seng ni bah min shimi di sampel naki snong ba hero ya ka bangin manra ne pokan ka food and safety department laboratory kepada ni bahkan tes le min ki ke bangi nak ka seng ngila lum ing ba ki snong hero jangan ko solong ba in manra ni ban tes ba long yang ke ba balong fit na balong siap ki ba no snong makin di dia lo ta ka rem ya ka bangi nak ka seng Isashim yang senjam akan eksengi pementang. But yang apa ni kolek yang ini di sampel ini di umru kalau hak ki atli bitor. Wei bitor pada namtakan kolek namtaka kita nam bakteria ki kita poi supply si kisnong kita. But skoi ru how bitor plastik bat kalau wei bitor pak pada men tentang heavy metals but iron content kepada itu. Hingga hale hi ka kong kajing ke guidelines apa Dewan let ke testing om di bung shu let an shu tong lemu ne ban shu let lemu jadi daya ke guidelines sih bagi kalian yang ini batas sih om ba di kumba kalau menta kalau ba nakal ka seng squat ban shimi ni ka ban ai ni khubor segi nong so segi pat nong so nong jongi bagi shimi ni ka sinjam om di bung squat ban ke tho shimet ini no mar pali yu dari ngilashim ni jing kan di sparkling kita ummo ibadah proses long ibadah supply syaki longi maper dia dan rai mentam ni nak kalian keseng nimla kan ong season shim ya kita porok ka ju kapor ring la shu shim la shu jiet kan shu krana takam basam po di snong namar ba kum kalau mentam men shu ai ko nuksa ya ko umba bung di bari po molai ni hamla ba shim khaja porok kita po molai ring jiet tak lawi jaka ya kabang in wara ya kata sang ni pakai test dari lada sibu menta lada ka report kalau negatif dan positif lu ngimde bangin la kanong ba ko borok ko ba ko mulai ke sini nabang ira sedang ni test dari ngit skam ba ya kan kita testing ke kata ke jemi lada ka dei ka balong ka babha ka basni ru dari kan ka seng kam ni ko pa ban kan tho ini no inong song na nomor ba kajing dan mata kan ni ke PhD department municipal Kong halor kan kajing teknik ni seng halor kan umbam undi ini sosnam dengan thai da report kalau ke sniu penginyo tembang lakas tang ni sosiolog thai na kan seng happen ni happen kran ni bagi district bagi di shimi ni senjam apa kolek ni lagi kor hero pakai hamad dan begini ni dan ka jong kata environment self protection cell ya kapa lapun ke ini jadi company le bagi dulu let in jaka kita bagi jaka juga kai pathai ya ini jaka catchment area mo ya kapa bagi kasus nak telung juga ni support lain kan orang ni kadang kadang kita ni kan sebut tang minyak macam itu beliau berkilik ke jabo tang tu resmi jadi kadang ni ka polisi ke la kan telakam ke patengit nak kalian ke sarkar kan sup om dia tangi ki nong tangi nong kam sen balang aduh uri fai ba mo pi na mangana dalai ki kita itu kuat jebo ne ben ban le lu kam han ki jan ru wa je ko ke sup tak ada lupa kata ai jadi ladang sulung ladang mo long menta kalau เพราะว่าการโลเองนี่คงสั่งบัลังนี่ลาบัลองแต่ที่ watchdog มันเป็น
yang tak kajing duna jok sarkar. Jadi menurut kami ni kan hong ni kalau mang jok kam mentan ke sarkar dan yang tak motor polisi. Kumno banyada ki ba ki jongi ba kumno banyada ki telong ba pasai ko ba pundi sekilong yang makya makya kagan ka dilong kasi ki jongi. Kata bang ni na leng ka sai.